Kabasakwan kangara majingo kaga tindi nyenka nagarka na Mr. Kabiriti all the way kurugo mu Kabiriti ayo drinks and beverages limited nazakwana tugambera ahashongera basakwane mureta irizo abiti ngo kutwire nturanga ompira gwito gwa Independence match ngwakwa guri hagati ya TV West hamwe n'abavugi ba boda boda umurembo Ritu urambara ibiro byo kwezi mwenda okwikumi nzakwa turi aho mucishaye cha Global High School Playground mwije masekwana mucishagika kandi companies nyingi zibase kuba nze gita aha rugendo runingashi aha campaign eji and one of the companies already Mr. Wabo tumwinaho mu Kizimbe ningasho mchombe ko naza kwa natugambera bingi aha drink yabo na ha wenchi babase kwa and begita aha campaign yitu ya Independence match nakwa chiro mukuru webere mnongo sandije amagaro ku nyuma cyane Kabiriti dotoko bazo pena kashipa maze na kesharaho magezi mpora anyway bazo kwa nora musabiri mbakore ba TV West webere mnonga kandi omurebe wa TV West nakora musya ni unashango mu studio nakora musya webere kutwakira kandi mugatebe kanisa kurunjo mwanya ka TV West so tongera kusima nkaba Kabiriti Foods and Beverages Limited abarokore cyo kunywa cyawe cya Kabiriti cyo kunywa cikoze ibyo kutangaza umunsi yone true aho rukora abantu ushanga buri mwanya n'agacupa ka Kabiriti manizina no ruvura Kabiriti of course washanga ikigambo Kabiriti cyo kine meaning nyingi wareba nka Kabiriti nk'abantu abine kibiriti ncumanyisa nguyo nitandikira esaza kamu esaza kimu aho kujikoze seza nitandikira okay yes abita abantu babasa kwani bamanya mazina ngaho amazina ndi Felix Kirenga bazana kandi omuri Kabiriti Foods and Beverages Limited ni nyoto Mr. Kabiriti kandi consultant wa company. Wow, that is very nice. Yes. Zina Mr. Kabiriti ujour funota did you win something mu campaign emwe ninga just you yero kaditi hati ninga Mr. Kabiriti abanyuma yo kurgayo tukakora eco kunywa eca Kabiriti tukacitwara umahanga gataraga mwe na gamwe izina Mr. Kabiriti nkijana rahangura umukitongore eca Kabiriti ago kore mirumona no gukora kumara ubwire buringona n'ikitongore cya Kabiriti. Wow, so akuba Kabiriti to kabura kufunamo uba no mukozi uba no munyu uba no customer buri umwe na wow, that is something very amazing. So abantu bakabiriti aho nchimbase kuba numwija ha board kushagika TV West Ampiro gutwine ogwa Independence match webere mnonga ninyenda kugambira ngo ekituyizire kugira ngo twahagera umupira eco kubanza cyabyona nitukunda abantu abo kuba bashemeriye ningashuba ryo mumbera nungi nitwe tubeta kubasa kurira ehureji kugira ngo nka TV West ngo kumukutwisiye buri kimwe cyo namanya nimwe nguturetera amashemerwa no gutkuba turi yoko namazo wabona ukoko karanguka Kabiriti karaho karabantu baguruka ni ura washemerwa urukare ba TVH twagira ngo tuza kwija aha mupiro gutube turuho na nimwe aba TV West kandi yona ni nshaba ngo ha mpiro gwe staff yona enyu Kabiriti yakute ndumangu timera nyu Kabiriti ni erasting namazo nene nabasakwa nimba kwatara flag so aizo bariyo mpiro gwe icyo kubanza cyabyo na tuza kuba twineho Kabiriti yo kunywa ntwenda buri muntu wena orije akaika achayi aho Global abasekwa nafuna akacupa ka Kabiriti akakozese kandi so yarataho mucishayi nemasubire mayine kufuna akacupa ka Kabiriti buri umasheme kuba nafuna akacupa ka Kabiriti kandi kugira ngo nako nkoro raberyi izo baryo kushemererwa omukazi arargeho anyura akacupa ka Kabiriti na no mukijo arargeho anyura akacupa ka Kabiriti nabasharamuntu bagira ngo bazaro mwana izoberye bamwita Independence child kandi mbene agamushije bamwa Mr. Kabiriti baramwire babusha okay roko so kandi izoberyo ninyenda kongera kubaga kugira ngo nza kuba twino kwangura nkaba Kabiriti promotion yes abo kubati abana yes tushangire bahumurikire ako muri Kabiriti tuba twine mu promotion ya go back at school abantu batwino bahangurira school fees uniform na nebitabo kongata mpiro gwa Independence Day ugunkugambira ngo timu yite ya Kabiriti nguko kare baho nza kuba turuho nituza kuba twine heberabu promotion yitu eitweta Chill and Win promotion yes eje twireho ningana muzakuzitandika izobero ryenye Chill and Win promotion aba Kabiriti tukagira nshingo mu kwezi kwa 8 so cyamanyise kiri nsya munonga ni nsya munonga niyo latest promotion yitu yes so omuri Chill and Win hatu ngoko kureba akacupako akoyini wakafundura ukareba umunda yakafundikizo wamara kureba umunda yakafundikizo noba no shanga mu ekirabo yes umunda yakafundikiza tutire mu kasiru ko na ka silver
so wamara kuba nofundura kabiriti ukashangamo kasira kwa kasilva nukabamburaho ukikabamburaho nuza kushangamo akapapura umuntu yakapfundikizako ushangemo ebirabo omberabe tubaze kuba tutekamo tutiremo epichipichi Ice manager twagitwara ekikuru yananyo kabiriti kandi kabiriti ni urukumi rwongo twatekamo egari twatekamo flat screen twatekamo smartphone twatekamo efuka nintekateka ngo abahinji by the way ninshira kuba nindeba program y'ibyo buhinji ya TV ya abenji no this ubuhinji no burisa so abahinji ngati izo neji yahangure fuka cyana bakundaho no kujya mu balancinga buri omwe wena yes buri omwe nakufuna abari classe ndijo abakunde ebya TV amarejareja amasumu na no muntu waburijo tumamwewa mamuteraho na nefuka something beautiful twine muno mpira no baza kushanga ngo umuntu yabayizira acisha izo beri yasingura mpira yes twine mo mpira then twine muna kabiriti yonkayo yonkayo kugira ngo umuntu yamara kuba nanywa ico kunywa cya kabiriti no so kwehangura kandi akandi ninga katoni yes wow ushange yanywaho yasigaza yo muchala ninge kutwara omuka kugira ngo nabo wabo na no muduka ye bitobo yaje na no muduka ye ayongere kunywa nitwenda kugambira abantu ngo ahizobe ryo nza kuba twinebera abo binji abo kuba tuza kuba twine ariho umuntu bwo kushanga yahangure sente on promotion age twine muna ne sente umuntu aza kafundikizo hari mu miliyoni emwe harimo na sente zaburiza kushanga ko umuntu yahangure emitware 5 emitware 2 nebera bebiri so mwe na izobe eryo mpira shazire mutwagira ngo nitwe tuza kwegita nabantu bitu aba TV West amwe abantu muzana naba boda tucakare nimwe sibe nimwe kandi tugarike tugaruze na nabantu bitu abarukunde cyo kunya cya kabiri okay we bari mnonga mukuru Mr Kabiriti nareva muri Kabiriti Foods and Beverages okuyire haka mine products ezinde zo mukora apana itwe tukora ico kunya kimwe cya Kabiriti kandi ubwa hati turiyo mahanga 28 wow you branded international de koma ho migana turiyo mahanga 28 kandi tukafuna stamp ya UNBS na buri kimwe cyo nawana ukareba kacupa kitu kariya standard umuntu kuba nakanywa nabara safe buri muringo gune okay nekintu cyamani mingi mnongana abantu ki abasheme ko bano bakanywa nako kine restrictions ngo abantu bemyaka egi ningasho umuntu ari mu mbere gitasheme kuba nakanywa ninga nakabona webere mnonga umutebekanisa icyo kubanza cyabyona kugira ngo umuntu ari mu mbereji ekinye nango abantu bitu babanze bashoborokerwe itwe kabiriti netukore cyo kunywa turukora mbazi ntukore cyo kunywa kugira ngo umuntu wene birungo bitukutekamo ntumanya ngo birungi ahamagara go muntu kandi ne birungo bite byaburijo so ntugite birungo byaburijo twihame kintu kimwe cyo kunywa ekibonira amagara go muntu kugira ngo buri muntu yacukozesa kintu kucira muteganize oyero kugira ngo abakazi na nabashija bo bakashanga kandi bagira mu icami cyabo nubashemerwa munonga bakakozesa nakusenga abo kuba ejo tubetiyo mu rubiri tubetiyo mu rubiri hano yo mu mbarara turiyo mu kirand win promotion turugabe berabo ese muri no mutambara no kutambura byange bitaro mu nabo yes ntutambara zisinjiro hati ngano mu mbarara ushanga tutambara timemwe erichisoro hariho abari mu nyanga rya Rwanda na Kongo batorera side zabwira ho nabari yo mu kirand win promotion bayireza abante okay Mr Kabiriti abwishonga yakire na nyenda masekwa yino ninkusibura bito utaka genzere ananisha bo basekwa nonyetera abantu na mnonga bakunywa Kabiriti na nabari ba TV West bagambere ngo bero mwenda turi mu cishayi hari ya Globe abo bari munonga ebero mwenda tuza kuba turuho achayi echa Globe itwe nka Kabiriti tuza kuba tubineho ayizobe ryo tuza kushemerwa nimwe nangwa nyo nashemerwa nintekateka ngo niyo nuzana kapira ninza kuba ninkwerebera naweza kwereza ucupa nkabiri rwa Kabiriti mwije mwena mahajiro mpira TV West abakozi bayobona naba boda izobe ryo tushemererwemo ni tutishemerwe nza kuba nimwe mwebari okay we bari munonga Mr Kabiriti akwendeze birungi byonka nashimye munongo kuba nkwine aha TV West ladies and gentlemen program echene gendera kimwe omisho mwevase kuba anmwichirira eduka ezbari hihi funda bono kuri hiyo basekwa nifunira cyo kunywa kitu echa Kabiriti ekintu kikutamburira kurungi akurungi munonga shinjiro kumironka ekintu basakono kiteka ha level and for now let's get back to the music Iceman DJ on the decks let's bounce.